Ola tun tum chu news ho te tila beng ti var ve silo ngai tla la hi atha ang ren khop maya World Cup Avangin School cholam puang hi school chol kan ti khanin school jong chol ni no ne kan mula ang khian mo ki mi zori ni principal dear parents sang te ni karle Monday ni som ni July hi World Cup holiday a puan ani school chol ani yang adam le limom takin World Cup final ZMS family zong ten kan thlir vek theina du sakna kan hla ne a kon tia principal and staff zomon sang elementary school ania a khoming chin sero ta nangin ma chu ke ZMS school elementary school ania school so lampuanga World Cup an du don tin khria an zong lai te len zong lai nu le pa te an ngai pe mo khop mai a thokop mai in ti mu ta na thokop mai hi to ma se ka khlo le ha ka chu ngai dan dang dai ve yu me ga kon ta lang ani ti chuan in helai hian news du om lutuk lem lo ma chu beng ti va ve si la tin mi thong thei te poning chu champhai a hian in mi pa le mi pa in copy mi sum ko kan oma me che in zo thuni mi za velan omanin kon ti ani champhai sub headquarter OM kompon committee na zo chian china champhai ko pui chunga dam do ya injection train mi sang khat chuang an oma dam doi dang ti mi somthum velan om bok tun hai dam doi ti thak mi somthum velan om bela ti thak tan lo om bel zela dam doi ti zinga hen khotlang le ko phanin pa ngai taka in an om bok he ba ka hen champhai ko pui chunga mi pa le mi pa in kop som rok le me che in zo mi za velan om bok champhai sub headquarter OM kompon committee hian komin chungin roi lo met kan ti ha ke ji somni pali heroin hong som le zuli taw san hi chuang an man to a roi lo kain hoyan man mi som ti chu lungina da luan nia mi som thum pare te chu homa da luan ni bok he thu hi voina champhai sophet ko to me in champhai khopi chunga ko khan khon pastor te le ko khan khoi tu te ko khoma roi lo chong chang an soi hona champhai sophet ko to me zol buk ne ta dan nia in khomi champhai sophet ko to me president pupi silal gon lian an kai khoi ne gon tia hemen khre thei chin hi report an don chin le ma ni nam fa khre chin ania in thup soi du mi lo khatam tak nom dona chu wang chu mi pa kop te po hi za chun chuang chho the me nga ka tia me chen zo te po hi zani don te chun om ve me nga ka te ke ka ngai da me me chu he in thup to lo chin mo hang ho an khre thei chin khani thu ka kan nga ya rin thu nga tianga data mu mal de rin thu mai mai lak chu ka ring chong la rin thu ni mi lovin an khre thei chin khania aka thlak ve khop mai ka tia ti chuan hemi chanela hian kha kan mi zo thangwal an zon loi thu ha voi ni lai ka kon ti chuak to a helai na khai khom na ang devin pastor fa palonia pastor fa pani thu ha kan tak lang lu tu ngai lo ke ma ni chuan ma ko chu helai thum khwa police station an man ta an maya nang poni se kan chiang nge silong trend sina taklan tan chun than lal hming tha pa chuau kum som ni person of revan som era lan mon puya pa chuau chu man ani ta a silong trend son ti hian tak langa kum som ni pakhat me zon than el pa chuau pokso le tong sur khe sa pu chu jurai ni som pok ni dai tho tan khan lai tum khwa police station officer in charge ne na ain pe a amale mai pe ni hi ai tiang mai tu ni chan chmo mi puin an man fu san chil ve khap theitlat ama helai tum khwa PS case number hanret kimi nuai hian in section pathumna te palena som pakhat na som panhin of the protection of children kami case mi chuan sevek lo mang khata khanin kami mang khan register ani ya chun thanel pa cho hi aim pek wala man zui ni in achung thural tuwa kota lan ni anga kon ti ani khate mai tu khani ani na taka chuanin ki apa ki reverend tivel te an han da boxiat lem chuanin an teu so zui viau don ni na langa mas aim pe mai hi lela ma dra ping viau mai ka tia achan chu sei tuang khanin vai ho pe chu mo an thinakam to chan thinakam thei sia mi puin han man selan chuan chira khat mai dona in pekewa a thaviau mai a than tila the victim da tan chuan o ve ni khatal chu ben kovan sa kan ti ve mai the bomo helai hian to phangna nin kan cho choi do noi don ka ti ha helai hin England le Argentina in khela khanin an coach he Thomas a hi sei sera hlon sa khop maya ma go chu interview vel kan enanga heta hianin nge defensive lu tuka an khel ha thuai kha itim ma lu tuk deu lo mo tin an dem deu loi mai ni ama ko chuan in a sui fiana chuan gol kan thun hu khanen an ni po kha he an min gon nok na sa ve tho ni an gon tong ve khop maya tin substitute ka siam ma po khan min nok na sa to me chu wang chuan in gap kha zaw deu lek to wa kan tran vat hangaya ball han lo cross pop pop mai box ya chu wang chuan in an head goal mai te khal hloma wang ka te ken siam rem ma vai va tangai zo kan ni kan tia chuanin hetianga atitla te hi inge dan i ti solve in khelo mo in chi man ti khang ko chmak ta duai tam
tak ten an chung a sui ho the ma se khel mo la chung ke ma bok en thut lung na ka siam mangai thina heti hun a ka thut lung siam dan hin chiang ne em chu kan nei nam lo wa player ten thei to ban chua tin kan chak tre boka khatiang bo ko no wa khanin kan in khel khatiang a professional tu ka khanin kan in khel thavio zoking ka khia ama ko chu kan ti suala chuanin amo photo chu kan ni ama ko chu kan chia ro ti ta zok lo o ti chu kan nei lam lo kan ti ani tin helai hian an kon tak la chun hi adikang em ka khoi lo wa dik tu ka chun ngai tai la England hi professional tu noi in khel hian chak lo keu hian ching ve boka chu English player ho te kan that tok lo na ni kon ti ani khatiang professional deuh le khatiang a hun poi mo ta kan chak lo le mai thina hi chu kan ti dam phung ve ni ya kan thatok lo ni hmiah hi chuan ti nang zong khana kon soi ve deuh bok ni nan tak langa chu dik ngei la vem ka chu ka khoi lo le ang pon hi se kha a substitute siam dan ta le a game a khami a match a plan a game plan vela khan chiang a hanin chiang ngoi na anei lem lova I a khati hun lai khan kan ti tu chu kan ti ya tin lo chak chu ni lang chun tournament tem khek lo ngama chu kan chak tak si lo wa chuna top khak na fu tak si lo wa chuanin khami game plan a kha sui se la lo tam mai zo kan ya a khan pa takin chu tiang a han ti sual vong ni ma van poi tak mo lo ti kheka ti chu kan ei khan pa lem lo ve tin apom thiam view zo kan kan tiang a chapo lampang ni ven mo apom thiam view ni ti khani mi zo te pon kan lo dem ve view mai nga tiang ti khana ti zo lo le kan ti ve tho khamo ma se pom thiam mai hi thwa e ola ka ti zong hadun tu ma chum du tok phat tiang ola thil dang dei kan tak lang lok tiang sang ni la som pa riat bo vel khani tan ka khia battle center lung le battle center ko nu la pa nei lo te le tin thon ka chu nu la pa nei tho ma ko chu engkol le the lo te no pangan da khom nang chi khami mun khu kan zut lo wa ti chuan in donation te pukan khon chaka an Christmas bazaar na tung kha kon king khom ve thei ne kan zu pian lom ang ren khop maya ti chuan chu tang chuan hei kum ro ku vel chu ani lo kum ria zo kan hi haliam ve le ta ti chuan kan chu kal le no pang te po hei awm thei chin kha so ka khan an lo fix na savio to a chan chu mun pakhat no pang trup pakhat thil ram lo te khani ve a tin so ka tong trampui na thei ta pin no pang pakhat ta nan jang ani kho sang thung vel ning ka khia chu tiang bo vel te po chu am pe ti khanin thei ta pin so ka lam chan trampui a ama ko chu no pang dam lo thuam no ngai tin no pang khom ma chuanin an thuam no te lo che chaka an soyang dewin no pang pakhat chapal an lei sak ve chuan bidang ho no pang dang som chapal ha chu lo chele hal vek to ne mai ka tiang deuh khan mo thak nei ve duang chi te ka tiang ang ka zong leng khan in enkol thi ha sa ang khon khop me ha tak ve ni an mingin so pak lama tangin no pang pakhat zera chiang chu di zat ti tampuina lo kal ve si wang khan bitam tak chan lo ngai tha pha ve lo thei lawa ama ko chu chuanin an phang ve thin viau mai du khop nei hi tak thei lawa chu ti lai ko chuanin Metro Center lampang phe chitle min AT&T kan tiang te lak tak lo nual tua khang te ni wang khan an ni hi chu an ni chu so ka khan trampui lom emo ya ko khan la mina trampui lom ti emo kha tiang kha thila om ve thina wang khan trampui lo lel hin ni thina amma ni pon phang ve ya ne tiang a donation han kon sak lui de po an du lem lo me thia pathian ren chana kal chu an ni te me mai amma ko chu chun ha sat na ni ve wangin hey coming Christmas an bazar na ni emo an roi thena to ni emo tiang vel chu tum sak thei dan hi om se o ti ka ngai tu na khana kon om ta ni chu wang chuanin sang hi da som pa da hangal lo ti tu a ri ve veo to kom ret lai kom som do na kal to wa chu wang chong kumin chu in ti le chin tiang ka tia helai hian QR code ka on tak langa askan mai thinga tin KGP na to number de po ka on tak langa kinga tang khianin donation ha ka han khon sak le do thuai mai ni don't mind donation ko kon thin lo en thin chuanin khrianga donation pe tu ten ming te ka tak langai lo ma ko chu alu za te chu an tak lang ve thina tunge pe ya to tenge ni ti ka tak lang vak ngai ro chan chu indian le hitam thina chan chu he ngam bon neu hitam tu ni chu wang chuan ke chuan in pe tu te ming hi ka tak lang lo wa en zan nge lut ti ka tak lang me thina chu ka kal phung thina ni amilo khathiam la chu wang chuan kumin sang ni la sum ni paruk an Christmas oi thena to ni mo tin an thuam no engan yang khatiang ang chi polo ni ta se donation pe tu dan hi ka kon tak langa ki khi ala ma view na ngin ti ma ka thain ka khia alu thu khuk lem lo mo zep thuam lova min tak lan lo ni phe chom poisa hi lut mong ve de laka ka tong tu huwa tho suwa chu wang chuan hei donation kan han khonanga ba ka tha chho vel thang chu kan han khon chho wanga i ba ka thama August theng te chinang o tuna July ni he July la August chung hi tu yang khon deuh ngon ka tila ala lu tam vak lo chuan in October kan han kai chho mai tu ngai ta la tho o me chu min phal ta tan helai battle center no pang enkol ngai tak om te no le pa enkol tu momal nei lo te ta na
Christmas an lo goi the ve theina tur te le thuam no an mamo an le na tur te pedu dan hun kan kon hong ani chu to ne sang kan kon khon ani be me chu